our country's ports of entry and borders are well protected and well managed, we are able to prevent the illegal importation. President Vho Cyril Ramaphosa va ri tshiimiswa tsha ndaulo ya mikano kana Border Management Authority ndi vhutumani ha ndeme kha mbambadziano na maṅwe mashango. Khoro ya ḓorobo ya Tshwane yo livhana na iṅwe khaedu ine ya nga tou ṋaṋa u vhuḓifhadza tshiimo. Mugudisi wa thimu ya lushaka ya Bafana Bafana Vho Hugo Broos vho lindela vhukoma tshikhala tsha u tamba mutambo wa vhukonani na shango ḽa Ivory Coast nga vhuyo ṅwedzi. Ndi madekwana nṋe ndi Tshifhiwa Doyoyo ndi vhanetshela mafhungo nga Tshivenda kha SABC 2. President Vho Cyril Ramaphosa va ri tshiimiswa tsha ndaulo ya mikano kana Border Management Authority ndi vhutumani ha ndeme ha ḽino shango kha u khwaṱhisa mbambadziano na mashango a ḽino dzhango ḽa Afrika kana African Continental Free Trade Area. Vho Ramaphosa vho tshimbidza mushumo wa u rweliwa ṱari ha tshiimiswa itshi mukanoni wa Beitbridge Musina vunḓuni ḽa Limpopo. U rweliwa ṱari ha tshiimiswa itshi tsha BMA zwipfi zwi ḓo thusa u vhona uri mikano ya ḽino shango yo tsireledzea. U rwelwa ṱari ha tshiimiswa itshi tsha BMA zwipfi zwi ḓo thusa u vhona uri mikano ya ḽino shango yo tsireledzea. When our country's ports of entry and borders are well protected and well managed, we are able to prevent the illegal importation and exit of goods into and from our country. We are able to facilitate lawful trade at a greater scale and, much more importantly, in an efficient manner. U rwelwa ṱari ya tshiimiswa itshi zwo farelwa tsini na mukano wa Beitbridge une wa vha wone une wa shumiseswa kha u dzhena na u bva nga vhadzulapo vha sinaho maṅwalo o dzhena fhano Afrika Tshipembe. Izwi zwi ḓo thusa khaedu khulwane phanḓa khetho guṱe dza ṅwakani hune ha vha na zwigwada zwinzhi zwine zwa khou ita khuwelo ya uri milayo ya mikanoni khathihi na dziṱhunḓu i litshiwe yo ralo. The BMA was established in response to a number of serious challenges. One of these challenges is the increase in the number of undocumented foreign nationals entering our country. President Vho Cyril Ramaphosa vho dalela Musina na President wa shango la Zimbabwe Vho Emerson Mnangagwa he vha tendelana uri tshiimiswa tsha ndaulo ya mikanoni kana BMA tshi ḓo vha tsha ndeme siani ḽa mveledziso ya mashango a ḽino dzingu. This border management agency will form part of integrating border management activities in the SADC region as well, as we implement the African Continental Free Trade Area. We will be able to work towards eradicating various forms of red tape that are hindering free trade as well as investment and the movement of people. Vhambi maswole Afrika Tshipembe ndi vhone vhane vha kha ḓila nga tsireledzo mukanoni. Tsengo ya vhaholelwa vhaṱanu kha Brailan ḓorobo wa kale wa Collins Chavani Vho Moses Maluleke yo fhiriselwa phanḓa kha ṅwaha u ḓaho ngei khothe khulwane ya Bulugwane vunḓuni ḽa Limpopo. Uhu u fhiriselwa phanḓa ha tsengo iyo nga khothe ndi u itela u ṋea tshifhinga ramulayo muswa wa muṅwe wa vhaholelwa uri a kone u ṱola maṅwalo a tsengo iyi. Vhaimeleli vha mulayo wa vhaholelwa ava vhaṱanu vho ita khumbelo ya uri vhaholelwa vhenevha vha pfuluselwe kha iṅwe dzhele. Tsengo iyi ḓo thetshelesiwa hafho vhukati ha ḽararu ḽa ṅwedzi wa Phando na 2 ḽa ṅwedzi wa Luhuhi ṅwakani. Ramulayo muswa ane a khou imelela muhumbulelo wo shumani nṋe maḓodzi o Ruth Scott wo vhudza khothe uri vha khou bva u ṱanganedza bambiri dza rekhodo dza khothe. Vha ri a vha tou wana tshifhinga tshavhuḓi tsha u ṱola rekhodo idzo zwi tshi kwama muhumbulelwa ane vha khou imelela ene. What is left is for me to go through them and also to consult with the accused based on what is on the record.
And I can safely say I have consulted on the previous occasion with the accused regarding his instructions, and I can safely put it on record that there is a possibility of the application for the reopening of the state case. Vaumbulelo vatanu vakuhwelwa mulandu wa bulayo wa u ṱoḓa u vhulaya na u luka mano na u tendelana kha u ita vhutshinyi. Vha muṱa wa mupondwa a vha khou tou ima tshoṱhe na u fhiselwa phanḓa ha tsengo iyi. Now it's going for next year. What about if another one now says that also is recusing himself or herself, and then they get another one? It means that this case will just go on and on like that. So, yeah, we have a problem as a family. We don't see this case going. It's not moving at all. Khothe etshitetshela khumbelo ya u pfulusa muhumbulelwa u ya kha iṅwe senthara ya ndulamiso. I respectfully apply, my lady, considering the length of the period in which this case is going to be postponed to, that in the meantime, accused number 3 and 4 be transferred to Tshivenda Medium B for their safety reasons, my lady. If they are to be kept for this long period, it is unlikely that they will be fit to defend themselves when we resume trial, and we don't want further delays in this matter, my lady. That is my application as instructed by accused 3 and 4. Khothe ingo to hana tshoṱhe khumbelo ya u pfuluswa ha muhumbulelwa u bva sentharani ya ndulamiso ya Polokwane u ya kha ya Thohoyandou nga vhoramilayo wa muhumbulelwa ya ri i ḓo thoma ya davhidzana na vhalangi vha senthara idzo phanḓa musi i tshi ṋea thendelo. Khoro ya ḓorobo ya Tshwane yo livhana na iṅwe khaedu ine ya nga tou ṋoṱefhadza tshiimo. Madzangano a vhadzulapo a khou ṱoḓa u thoma mafulo a u hana u badela tshumelo dza masipala u swikela musi hu tshi vhuedzedziwa tshumelo ya maimo a nṱha. Vhunzhi ha vhadzulapo zwihulusa zwikolobulasini a vha khou wana tshumelo dzavhuḓi musi nndwa ya miholo vhukati ha vhashumi vha masipala khathihi na khoro ya ḓorobo i tshi khou bvela phanḓa. It's quite correct that the city of Tshwane is currently indebted to Eskom to the tune of around 3.2 billion rand. That translates into about just over 2 months worth of revenue that would be due to Eskom. We have engaged Eskom not only now but also in the past in order to make payment arrangements, and we had to the best of our ability stuck to those payment arrangements, although not to the satisfaction of Eskom. Ba khamphani ya muvhuso ya vhuendi ya Transnet vho thola vho Russell Baekes sa muofisiri muhulwane mutshimbidzi o tou farelaho kha khethekanyo yavho ya u endedza mihwalo nga zwidimela. Liga ili ḽi khou vha hone nga murahu ha u ḓirula mushumo ha muhulwane wa khethekanyo iyi vho Sizakele Nzimela vhane vha khou ḓuṱutshela mushumo wavho mafheloni a uno ṅwedzi wa Tshimedzi. Masina ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfa nga khaedu ya zwiḽiwa hune vhadzulapo vha vho tou ita zwa u lima vha songo ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Vhadzulapo vhane vha khou balelwa u renga zwiḽiwa ngei Makweng vhuponi ha Zebediela vunḓuni ḽa Limpopo vho no shandukela kha u ḓiṱavhela zwiḽiwa miḓini yavho. Ava vhadzulapo vha ḓiṱavhela miroho dzi ngadeni sa nḓila ya u ḓiṱunḓela zwiḽiwa nga zwifhinga zwenezwi zwi konḓaho zwa ikonomi. Vhadzulapo ava vha khou wana thuso kha muṅwe wa vhalimi ane a kha ḓivha muswa ane a vha thusa nga vha ṋetshedza tshomedzo dza u lima dza zwa saintsi. U ḓura mitengo ya zwiḽiwa fano kha ḽa Afrika Tshipembe zwino tou ṋaṋa ngeno miḓi minzhi i tshi khou konḓelwa vhukuma. Vho Peter Mulepo vha muvhunduni wa Mulepo vha khou ṱoḓa u thusa vhorabulasi vhaṱuku. Zwo ralo vho thoma thandela u lima nga ṅwaha 2002 nga thikhedzo ine vha khou i wana kha tshiimiswa tsha Food and Trees for Africa na kha vhadzulapo zwavho. Zwiliṅwa zwine zwa khou ṱavhiwa ndi tshipinitshi, nyala na zwiṅwevho. Uyu wo tou vha muhumbulo wa u thusa vhadzulapo uri vha ḓiitela zwiḽiwa. I think that communities can start to plant vegetables, like do the smaller gardens at their home. Sometimes when I go through the community,
telling them that they should start doing the gardens, I hear the challenges saying that the challenges is scarcity of water. vomulepo vukutela zwa vulimi kudedzeni vunḓuni la Western Cape nahone mulero wavho ndi u ḓiwana wa rabulasi muhulwane ane a vha na bulasi khulwane. Zwo ralo vha tenda kha uri u shumisana na vhadzulapo zwi nga vha isa kule nahone zwi nga thusa u fhedza nḓala na vhushai. When I pass through the households, I see the vegetables there, and I some of them I help them with the seedlings and seeds, so I can say that that's a very huge impact, and that brings a change. Mindi swika ufumi kha mvundu uyu ino ḓi thoma na u lima ngade une vomulepo vha khou thusedza nga nḓivho ya zwa vhulimi. Vomulepo vha kona u endedza zwilimwa vha tshi isa makete na kha vhane vha khou zwi ṱoḓa nga u tou shumisa lukanyakanya. Vhadzulapo vha ri vha khou vhona hu na phambano. Vegetables are expensive. And then we are living in the world where there are no jobs and so on. So if you have this type of a project, it really alleviates poverty. They got food at home. Peter, they plant the whole yard. The poverty is out. Now the poverty is out at my house. This project has helped me a great deal. I learned how to use advanced methods of farming from Peter. Varabulasi vhaṱuku vha ri zwa zwino vha khou ṱoḓa u alusa thandela iyi uri vha kone u wana thikhedzo kha vhalambedzi nga maanḓa themamveledziso na zwishumiswa zwa u endedza zwiliṅwa. Vha muhasho wa pfunzo dza fhasi vunḓuni ḽa Mpumalanga vha ri vha khou takadzwa nga mvelaphanḓa ye ya vha hone tshifhingani tsha ngudo dzo engedzwaho dza luṱavula na ṅwaha. Ngudo idzi dzo thoma nga musumbulo mona na vunḓu iḽi sa nḓila ya u thusa zwikolo zwi songo shumaho zwavhuḓi kha mveledziso kha mvelelo dza maṱiriki dza mahoḽa. Senthara dzo no lingana ḓana na 19 dzi khou shumisiwa u itela u swiyelela vhagudiswa ava nga tshifhinga tshenetshi. Vhagudiswa na vhadededzi u bva zwikoloni zwo fhambananaho vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo iyi ine ya khou vha thusa u lugisela milingo ya mafhelo a ṅwaha. Iyi ndi iṅwe nḓila ya u ṱoḓa u khwinisa mvelelo. Vhana ava vho lugela u ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha une wo lavhelelwa u thoma mafheloni a uno ṅwedzi. Vha ri vhana kilasi nyengedzedzwa zwi khou vha thusa u vhona uri ngudo dzavho dzi vhe nga iṅwe nḓila yo fhambananaho. Vhagudiswa ava vho pfumbudzwa nahone vho lugela u ḓo ṅwala mulingo. Since we are doing extra classes, they are really helping us a lot because we are also improving and they are teaching us new strategies and ways on how to study effectively. We are now working on how to answer questions like questions that might appear on the exams that we're about to write. Vha muhasho wa pfunzo vha fulufhela uri kilasi nyengedzedzwa dzi ḓo ḓisa tshanduko ya vhuḓi kha mvelelo dza mafheloni a ṅwaha. 167 schools that obtained below 70% in the 2022 matric results are attending. These centers are established in such a way that learners can walk to the schools, but we also want to indicate that in instances where learners have to walk more than 5 kilometers to the center, scholar transport has been provided. We have provided also all our learners with a meal so that they are able to eat and be able to concentrate. Vha muhasho wa pfunzo vho ita na u ṱanganedza vhadededzi sa vhunga na musi u ḓuvha ḽa lushaka ḽa u pembelela vhadededzi. Zwazwino ri vhaḓisela mafhungo zwa ikonomi hune rannda ya khou vhonala yo dzika musi i tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 19.57, bondo ndi 23.76, euro ndi 20.58, pula ndi 1.39 cents. Mikovhe fhala JC ku vhonala nṱha. Matsina kha zwibveledzwa musuku ndi $1,817, platinum ndi $858, oil ndi $89.57 nga fagi. Vha bannga ya ḽifhasi kana World Bank vha ri vha khou lavhelela uri ikonomi ya ḽino shango
ainga ḓo shuma zwavhuḓi nga mulandu wa utsimu wa mudagasi nga vhupo ya ngo sielisana khathihi na khaedu dza vhuendi. Vha bannga ye vha ri ikonomi ya ḽino shango i ḓo aluwa nga phesenthe dza 0,5 na ṅwaha zwine zwa vho tsela fhasi u bva kha phesenthe nthihi khoma ṱahe mahoḽa. Vha ri nyaluwo ya ikonomi kha mashango a ḽino dzingu i ḓo tsela fhasi u ḓa kha phesenthe 2,5 na ṅwaha u bva kha phesenthe 3,6 mahoḽa. Growth this year will be 2.5% compared to 3.6% last year. So that has declined. But if you think about the reason why that is the case is because a lot of large economies in Africa are underperforming. We still have lots of conflict and violence that has actually ratcheted up. And finally, we also have this global economy that continues to hang over the continent's recovery. Now, 2.5 is low, but it's still positive. However, if you basically account for population growth, which is also around 2.5, effectively that means GDP per capita growth in Africa has been 0 this year. Sektara ya migodi ikuṱoḓa fhungudza mishumo ya zwigidi phanḓa ha maḓuvha a khurusumushi na ṅwaha muswa. Madzangano a vhashumi a khou amba uri hetshi ndi tshifhinga tshine tsha tou vha tshiwo tshihulu kha miṱa minzhi ine ya ḓo kwamea nga u fhungudziwa ha mishumo iyi. matekwana khari motilavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana ano ku vhonala mimuya ine ya khou vhudzula nga vhahali fhala tshipembe ha shango masiandoitwa ndi vhusoḓosi kati hune nga kha ḓiphelaphelha ko tovha hafhu ra vhona yo mimuya i khou bikwa hafhu na fhala tshitsikeni tsha shango khari motilavhelesa uri matshelo hone ri ḓo tsha lima nga tshivhumbe yoṱhe mutsho washu wa matshelo ko tovha hafhu wa sumba ila mvula kha ilayo ḓi ṋea maanḓa nga kha ḓi vhona makole o tibaho ya dovha hafhu ya phelaphelha ndi ngazwo matekwana namusi aiwa ri khou tsivhudza vhadzulapo uri kha vha lavhelele mufhiso wo kalulesaho vhukuma ko tovha hafhu ra lavhelela na mvula ine ya ḓovha i tshi khou fhelekedzwa nga maḓumbu a khou dovha hafhu ra vha tsivhudza uri na matshelo ndi tshisha aiwa u na mufhiso wo kalulesaho vhukuma u khou dovha hafhu wa vhigwa kha ri muḓi limona ri lavhelese dzi temperature dza madekwana namusi kha ri thome nga vunḓu ḽashu na ngeno Gauteng na ra khou vhigela hone mutsho wavhuḓi vhukuma ngeno vunḓu ḽa Gauteng ḓoroboni hafhaḽa Johannesburg a tsini hafhaḽa Pretoria Springs hone aiwa dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika hafhaḽa kha 34 Vereeniging ndi 35 a tsini na Carletonville hone aiwa na hone ndi mutsho wavhuḓi vhukuma musi ri tshi tsa hayani vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo sa phala Musina Giyani Thohoyandou dzi temperature dzi nṱha vhukuma na fhala Tzaneen Phalaborwa ri sa hangwi na fhala Bakersford kha ri muḓi ya vunḓuni ḽa Mpumalanga hune na hone ra khou vhona mutsho wa mufhiso phala Lydenburg Mbombela tsini na fhala Carolina Emerald na hone aiwa u ḓo vha tshi khou fhisa vhukuma Mkhondo na fhala Standerton ndi dzavhuḓi vhukuma dzi temperature phala vunḓu na KwaZulu Natal samsi ri khou lavhelesa fhala Richards Bay Ulundi na fhala Durban Port Shepstone na fhala Kokstad ai ngo tou angaredza dzi ḓo gonya dza swika fhala kha 26 kha ri nalo ri ye fhala vunḓu ḽa Eastern Cape hune na hone ri khou vhona aiwa dzi temperature dzavhuḓi vhukuma phala Maletswai Kredok a tsini na fhala Gqeberha Makhanda hone aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhala kha 17 East London ndi 19 musi tshi rasa fhala vunḓu ḽa Western Cape nahone ri khou vhona naho nga kha ḓi vuwa nga matsheloni na makole o tibaho fhedziha a ḓo balangana musi ḽi tshi ṱavha dzi temperature ndi dzavhuḓi vhukuma fhala George a tsini na fhala Mossel Bay Cape Akalas nahone aiwa ndi mutsho wavhuḓi vhukuma musi ri tshi ya Devhula Kapa dzi nṱha vhukuma vha songo hangwa ni fhele ra vhona hone khonadzi ya mufhiso wo kalulaho vhukuma ndi ngazwo vha tshi khou vhona fhala Upington dzo swika fhala kha 39 Cranavon 35 Kuruman 35 a tsini na Kimberley hone ndi 37 musi ri tshi ya fhala vunḓu ḽa Free State nahone ri khou vhona mutsho wa mufhiso vhukuma fhala ḓoroboni ya Welkom a tsini na fhala Bloemfontein musi ri tshi lavhelesa fhala Sasolburg hone dzi ḓo gonya dza swika fhala kha 34 Bethlehem ndi 32 a tsini na Fixburg hone aiwa ndi 32 kha ri muḓi lavhelesa fhala vunḓuni ḽa North West lavhelesa fhala Rustenburg nahone ri khou vhona dzi nṱha vhukuma dzi temperature matshelo ḽi tshitsha dzi khou swika fhala kha 35 a tsini na musi ri tshi ya Klerksdorp nahone ri khou vhona mutsho wa dzi temperature dzi nṱha vhukuma ri sa hangwi na fhala ḓoroboni ya fhala Tosca helino ndi kombakomba kha vhe madekwana vhoṱhe